نوشدار جایدار احمد داود نوشدار تایبەتبندی نەخۆشیە پەنجەشێرێ لە سنتەرê ئازادی پەنجەشێرê کارت کەم پارێزگەها دهۆکê دەربارەی نەخۆشیە پەنجەشێرê کە پێناسیەک دێنە نەخۆشیە پەنجەشێرê نەخۆشیە پەنجەشێرê ئەوە شینبوون ئان پەیدابوونا خانەیەکê li cestê mirovî dîda ev xane bi şێweyekê غێر سروشتî çêt bîtin ji hinek egerê vayrosata yanî kêmyayî yanî dermana dibîte eger hindê çêbûna vê xane bi şêweyekê nesiruştî ev xane pêş pîşe dixwe mezin ket û belav ket û cêxwe da dewek girêkekê çêket û çêbîtin ev girêke neqil bîtin çi te cihekê dî çi hesîkê da bît çi te demexê da bît. Derbareyê egerê tu penceşêreke behes kirin egerê penceşêrê zor egerin bes hinek egerê serekî ne ji nav û zelama ve hindek eger çêbî cuda hebin jina da biraptir seretana ji penceşêra sîngî ye û ya malbiçîkî ye ke egerê va biraptir hormonatên yan jî hindek nizbeka xêzanî ye ya cînata ye û hindek egerê dîne qelewî ne û xwarina hormonata ne û cigara kêşa ne û xwarina nesiruştî. Dîne egerê dî yê ku am hebin me hên egerê te vayrosat hindek newê vayrosat hatkine egerê peydabûna penceşêrê her wisa egerê kêmyayî ne yan jî cîngehê ne ke jîngeha pîs bît dermanê kêmyayî bê nexwarin yan jî teerruda tîşkê bît ev jî bide egerê hindê ku peydabûna seratanê çêbît. Penceşêr gelek corê penceşêrê me hên me penceşêre heye penceşêra êşitxwîniyan bêjne wekî lewkîmya û lîmfoma û penceşêra êşit girêka wekî ewil def afiretê çêbîtiya sîngî û malbiçîkî penceşêra sihî û prostatê. Penceşêr hindek corê penceşêrê tên em bijîne penceşêra dijwar in wekî penceşêra meîdeyê penceşêra sihî penceşêra hestîkî ev cure gelek dijwar in wextê nexweştoş bîtin lazim e zîtirîn dem û baştirîn rêk çareserî bû bête kirin. Dîne derbareyê ji rojî heyva Remezana pîroz û rojî girtin bo nexweşê penceşêrê aya çêbîtin nexweşê penceşêrê rojiya bigirîtin an ne. Me du corê nexweşiyê penceşêrê hene bo çareseriyê me hey nexweş penceşêra lê û çareserîya wî bes corê hebkan e wekî penceşêra sîngî def afiretê bes coreke hebkê dixwe penceşêra prostatê penceşêra hindek corê sihê tên ev core nexweşiyê ku nexweşî penceşêrê hey bes îlaciviyê serekî hebkin ev nexweşe şêtin yanî ku rojiya bigirîtin şêt hebka xwe bete şevê da yan jî bete berî bangê spêdê hebka xwe bixwetin û şêt rojiya xwe bigirîtin bes lazim e nexweş wisa rojiyê bigirît ku zarar yan jî çi tesîr li cismê wî nebîtin çiku hindek hebkê tên çêbît mextacin tu gelek vîtamînata bixwî tu mextacî avê gelek vexwî heke nexweş dê şêtin evê bixwe peyda ketin hebka xwe bete şevê û şeyekê baş vîtamînata û avê vexwetin ev corê nexweşî dê şêtin rojiya xwe girîtin bes wekî me gotî ya muhîm ew e ku tesîrê li giyanê wî nede û menacê wî neket û fealiya hebkê an jî tesîra hebkê lazim e tesîr lê neket heke şêt eva peyda ketin ew nexweş şêtin rojiyê bigirît. Dîne corê dîyê çareseriyê me hey em jî dibêjin çareseriya menacî yan jî kêmyayî. Helbest ew dermanên kêmyayî ew ê nexweş wergirîtin zor qewî ne û zor kebijin karîgeriya xwe hey û hewdanê tên hindek dermanê tên çêbît nexweş 5 roja li xeste vebît çareseriyê wergirîtin hindek dermanê tên 3 roja 2 roja heta rojekê eva corê çareseriyê ke ev zor qewî ne em zor nexweşê xwe yanî ku nisîhet nakin rojiyê wergirîtin çiku ev dermana qewî ne tesîrê ser berhêziya cismî girîtin jî menacê tesîrê ser xînê diketin tesîrê ser cestê wî û vîtamînata hesîkê diketin mehtaca nexweş zor xwarinê bixwetin zor avê vexwet çi nebît rojê 3 lîtra pitere avê vexwetin hindek vîtamînata va tişta hemiya bixwetin çiku ev çareseriyê wergirîtin çareseriyeka pêz e. Em baraptir nexweşê xwe em bêjinê bo tu rojiya negirî baştir e.
دين چاره سر کادیه هر جرعت کیمیایی نه بس خفیف ترن یعنی که هودان تو کم ترن چه بیت چاره سری بس یک روزه اش 21 روزه جاره کردن 14 روزه جاره که یک روزه اول زور جاره هم بجنن نخوشی روزیا بگیره بله او روزات چاره سری ورگیری طبعا نابیتم پروژی بی چون اصلا سلانه ورگیریتم و روزه که آن 2 روزا پشتی چاره سریه ام بجنه روزیا نگیره چونکه نخوش پشتی درمان کیمیایی ورگیریتن جستوی لاواز بیت و بهز بیت محتاج گلک آوه و خودتو محتاج ویتامینات و مقویات ام بجنه وی جوری نخوشی روزا ورگیرتن چاره سریه روزی نگیره هر وسا 2 روزا پشتی هنگی روزی نگیره اف نخوش شت وسا وی فتره روزیت خوب بگیریتن دین نخوش هندگ نخوش می هی چاره سریوی تیشکیه ام بجنه لیزری رادیوتراپی اف نخوش هر وسا نو بیتن روزی بگیریتن چون اف تیشکا لیزر او دنا سینگی وی جسموی گلک تیشکا که پیزا و قویه بیتا حشکبونا جسته حشکبونا دوی نخوش زور پیدویا زور آوه و خود خلال ورگتنا چاره سریو تیشکی دانه بیتا جفاف یعنی حشکبونا دوی و گریه و هناوا خاصتا وقتی دنا منطقه حوضه و مال بچی کی نخوش پیدویا زور آوه و خود دا میزدانوی آن مثانوی ضرر نگتن وقتی چاره سریو تیشکی ورگریتم دی نخوش چپ کرد وکی دم پروژی بیتن چبو باشه بیتا بکتم نخوش اگه شت روزیا بگیرید و کی ما گویی دیو جوره خو اگه 5 روز بین علاجی بگیره که قریب بیتانجی هدی نوچه بیت بگیریدن بس اگه خفیف بیتن شت بگیرید بس خلال ورگتنا چرا سریع و 2 روزا پشت هنگی ناید بگیرید باشتر اول نخوش یک آوه گلک بخود امزور و خاله گرینگی ورگیریم آف و سوائل شوی که گشتی زور گرینگ بو نخوشی لازم علاقل چنه بی 3 لیتر حتی 5 لیتر نخوش آوه بخوتن یا دوید خلال میگیتی فتاره دارن بحث که این نخوش یتن پروتینات گلک بخود خاصتا پروتین گوشتی هی پروتین مریشکی هی هیکی هی اف کو خانت پروتینات دا لازم الوقت فتاره نخوش گلک و بخوتن دانه چکو جسمی محتاج پروتین خاصتا ایشا 50 شیر زور سر پروتینات و جسمی شد که محتاج پروتینات بخوتن ات وقت پاشی بدان بحث کن نخوش محتاج گلک اودی بخوتن ماستی بخوتن نوعت البانا بخوتن هیکا بخوتن باقلاتا بخوت و آویجی هر وصا گلک بخوتن دا تأثیر الگیان نخوشی نیتا کرم دی نخوش 50 شیره اکا دی جسمیوی لاوازه طاقت جسمی داینه گلک جرات دلیوی راد بیت عیلنجیات یعنی وقت جرعت کیمیایی ورد گیریتم و اف نخوش جرعه کیمیایی ورد گیرید نشد وکی مروفه چی بسرشتی تشت و فراوین شیبابتنه بخود او محتاجه هر نیف ساعته که وجبه خفیف بخود یعنی بیشه بخود دا زود کاریگری سر معیدوی نکن و نبیت درابینه جبر هنده هم بجنه نخوش خو هکا تزانی دشی روزی گیری و تأثیر الجسم تنها کرد و دیف ارشادات او شریعت کاری نوشداری گوتنیتا بگیره بس هکا نوشداری گوتنیتا نگیره آن تزانی تأثیر الجسم تا کتن باشتر اول تو روزی خو نگیری دا زیان گیانتا نکبیتن و پشتی هنگه ضرر جسم تا کبیتن و استفاده جنکی داخازا سلامتی با همین نخوشت مایت خوشتوی و اشتار رب العالمین هاری کاری وابیتن و بخیر بنویسید و رمضانک و پیروز الهمی بسرمانا و نخوشت مایت خوشتوی